Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu wagaze imitima yanyu. Imana yacu yarakoze cyane kutugirira neza kurangiza ukwezi kwa mbere kwa 2026. Imana yarakoze, yazigamye imiryango yacu, yakuzigamye nawe kugihumeka kugihari bishimwe ry'Imana. Reka tuyibwire ngo warakoze Imana, amashimwe na yawe turayahaye wewe watuzigamiye ibyacu n'abacu. Haleluya. Reka kwifurize ukwezi kwiza cyane kwa kabiri. Ukwezi kuzokubera ukwezi kw'imfura mu yandi mezi yose, kuzokubera ukwezi kw'amahirwe, uzobona ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwawe, gutoneshwa n'Imana bizobare nawe. Ndashimira cyane abatubaye hafi, abumvirije ibiganiro, ababisangije abandi. Imana ibaheze umugisha, abagize icyo bakora kugira ngo kino gano gushikire. Uvandimwe nukuri kugira ngo gano gushikire, hari abagira icyo bakora. Imana ibaheze umugisha, abadusengera, abadushigikira. Ubuntu bw'Imana bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwabo. Kuno kwezi kwa kabiri reka kwifuriza rino jambo. Haleluya. Hari ijambo riri ku mutima wanje, isengesho rya Samson. Samson yarasenze, Imana iramwumva, Imana yumva gusenga kwiwe. Reka nawe ndagusengere. Haleluya. Reka ndagusengere mpagaze muri rino jambo ryanditse mu gitabo cy'abacamanza igice 15 umurongo wa 18. Agwa umwuma. Ndiko ndasoma rino jambo nibutse umunsi umwe ndashima Imana yangiriye ubuntu butangaje bavandimwe. Umunsi umwe navuye Bujumbura nje muri Kongo muri vacances, ngeze mu nzira tugira ikibazo baratwirukana kubera ikibazo cy'intambara, kubera ko sinayimenyereye kugenda cyane. Ndagumuma ikibazo gikomeye mu myonga ndababara, ngiye kwicwa n'umwuma. Imana yo mwijuru ikora igitangaza, ndatabarwa. Umuntu umwe muri twebwe yari kure cyane, yari afite agasukari. Agasukari niho kantabaye, ndasubira kandi ndahumeka. Imana ishimwe ko ndishwe n'umwuma. Umwuma ni ikintu kibi. Reka ngwifurize kino kintu, Imana izakurinda umwuma uyu mwaka wa ubwo kwezi n'uyu mwaka wa 2026, ukwezi kwa kabiri. Umwuma mu buryo bw'impemu, Imana izawukurinda. Umwuma mu buryo bw'umubiri, Imana izawukurinda. Samsoni agumwuma atakambira Imana. Haleluya. Uwo mwuma nta handi hantu avuga ngo Mana, atakambira Imana ati jewe umusabyi wawe, jewe umusabyi wawe, ko wampaye kukunesha kukomeye. Haleluya. None nishwe n'inyota, ngwe mu maboko y'abatakebwe, nishwe n'inyota Mwami. Atakambira Umwami, inyota ayibwira Imana. Nishwe n'inyota, watakambira Umwami Imana. Haleluya. Umurongo wa 10, dusoma umurongo wa 19. Atakambira Imana. Umurongo wa 19. Maze ikinogo cyari rehi. Ariho verse nasomye yindi ivuga neza ngo cyari gitandara, cyari kibuye, cyari rehi. Imana iragisatura, amazi aradudubiza. Haleluya. Dufite Imana izitanga amazi mu gitandara. Haleluya. Oh haleluya. Maze ikinogo cyari rehi, Imana iragisatura, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa, udutege turagaruka, arahembuka. Nicyo cyatumye aho hantu yitwa Eni-Akori. Kiracyari rehi na bugingo n'ubu. Imana igutobora iriba rya Eni-Akori. Iriba rya Eni-Akori risobanurwa ngo n'iriba ry'utakanze. Waratakanze, Umwami agutobora iriba rya Eni-Akori. Haleluya. Kuno kwezi kwa kabiri hariho amariba yawe yaramaze imyaka yugaye. Hariho amariba yawe yari yaruguruwe agasubira kandi arugagwa. Hariho amariba atandukanye. Umwami Yesu agutobora iriba rya Eni-Akori. Amen. Umwami Yesu agutobora iriba rya Eni-Akori. Maze igihe kireka urusenga, warasenze, n'ubu wongera usenge. Reka ndakwifuriza ukwezi kwa kabiri, Imana igutoborere iriba rya Eni-Akori. Iriba rya Eni-Akori risobanurwa ngo n'iriba ry'utakanze. Iriba ry'utakanze. Haleluya. Iriba ry'utakanze. Umwami Yesu agutobora iriba ry'utakanze, n'iriba rya Eni-Akori. Samson yari umugabo afite ingufu, yari umuntu Imana yakoresha ibitangaza, ariko yari yishwe n'inyota. Mugabo iyo nyota yiwe abwira Imana ngo Mana, nishwe n'inyota. Imana yacu ifite imbaraga iramubwira ngo hindukira Samson we. Haleluya. Waboni amazi aradudubizamo
ireyi. Imana iguhe umugisha mwinshi, Imana igutoborere iriba rya Eniyakore. Reka mbabwire uwundi mumama witwa Hagari. Hagari yari inshoreke ya Aburahamu, ya Sara. Murazi ko yigeze kumubwira, amubwira ngo nabuze umwana, byara kuri iyo nshoreke yaje. Byara ku muhungu witwa Ishmayeli. Sara amaze kubyara, birukana Hagari n'umuhungu wiwe, aragenda wagera mu butayu. Ageze mu butayu n'inyota iba nyinshi, umwana we ngo yumva agiye gucikana. Hagari ngo aje ahantu umuntu yotera ibuye, ngo aricaraho, aravuga ngo simbona umwana wanje ariko agiye gupfa, reka nicare hano umwana wanje afire hariya. Imana yo mwijuru, haleluya, izi gutobora amariba. Igitabo cy'Itanguriro igice cya 21 umurongo wa 17. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, maze umumarayika w'Imana ari mu ijuru. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, haleluya. Reka nsenge ndagusengera ngo Imana yumva ijwi ryawe. Ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye iki ga Hagari? Ntacyo utinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu ahajyamye. Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu ahajyamye. Imana yumvise ijwi ryawe, igutoborere nawe iriba rya Eniyakore, haleluya. Hari igihe abantu baje mu bibazo bitandukanye, dufite Imana ze yumvijwe. Bahasi ubyura uwo muhungu, umuramire moko, kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Nzomuhindura ihanga rikomeye. Wowe kubona ko agiye gupfa, ariko njewe siko ndiko ndabona ihanga rikomeye. Umurongo wa 19. Imana ihumura amaso yiwe, abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza umukuza w'amazi, aramiza uwo muhungu. Imana ihumura amaso yiwe. Imana iguhumura amaso, ikwereka icyo ugomba gukora, ikwereka iriba ryawe riri, haleluya. Imana ihumura amaso yandi Hagari, iramubwira ngo ndore Hagari we, nuko Imana ihumura nuko Imana ibana n'uwo muhungu. Umuntu wari ugiye gupfa, umuntu wari ugiye kwishwa n'inyota, Imana iramubwira ngo Hagari haguruka, humuka. Imana ihumura amaso yiwe. Bene data, nza nibaza ko iryo riba ryoba ryararemwe aho dufite Imana izi kurema, kuko yaremeye Samusoni nawe iriba aho ngaho. Sifa kwa Mungu. Imana yo mwisho igutoborera iriba ryo gutabarwa. Bene data, murazi yuko Mose ahunze ave kwa Farawo yatabariwe kwiriba. Ageze kwiriba, Imana iramutabara. Abakobwa bo kwa Yetiro serukwe baraza baje gushora imikuku, bagenda bamujanye, Mose aratabarwa. Yakobo yatabariwe kwiriba. Eliyazari ageze kwiriba, aravuga ngo Mana ya Aburahamu databuja, ndakwinginze mbagaze kuri ino riba, iri muntabarire kuri ino riba. Imana igutoborera ryo gutabarwa. Imana igutoborera ryo gutabarwa. Sifa kwa Mungu. Hagari, Imana yamutoborera ryo gutabarwa. Umuhungu we Ishmayeli arasubira kandi aranywa amazi aba muzima. Haleluya. Haleluya. Urashaka ko ugize imyaka ugwisa n'uguguye ngumba, ariko dufite Imana izitobora amariba mu butayu. Muri bwa butayu hari indirimbo izaturirimba ngo akanwa kanje kakuririmbire Mana, umutima waje kunezeza Mana, haleluya, kirishimwe mu butayu uzutobora mwamazi ngo bakanyo bagashira inyota. Imana ishimwe, Imana igutobora irindi riba. Hari iriba wifuza, ndagusengeye ngo mu kwezi kwa kabiri, uko mu kwezi turimo, Umwami Yesu agutobora iriba rya Eniyakore. Haleluya. Reka mvuge umukobwa witwa Akisa. Umukobwa witwa Akisa n'umukobwa wa Karebu amaze kugera Heburoni, hari imisozi atari yafashe, ngo aravuga ngo umuntu uzoja kugwana bareba naka kabirukana kuri ya misozi, nzamushingira umukobwa wanje witwa Akisa. Mungu umwe ngo aragenda wirukana abazi biwe, arabirukana bamushingira umukobwa witwa Akisa. Akisa bageze umugabo. Igice cya 15 mu gitabo cya Yosuwa umurongo wa 18. Maze agishika umugabo wiwe aramwinginga ngo asabe se itongo. Akisa bakunda ngo bayiwe. Karebu aramubaza ati ugomba iki? Aramwishura ati ntabara ungabire, wandungitse mu gihugu cumye nk'amarira y'amazi. Ndarukiza ngaho aramubwira ngo amarira y'amazi. Nuko amuha amarira yo haruguru nayo hepfo. Ubu ni Karebu yahaye umuhungu umukobwa witwa Akisa. Dufite Imana natwe, haleluya. Dufite uruta Karebu. Uruta Karebu ni Yesu, afite imbaraga zo kugutoborera iriba, akaguha rimwe, akaguha ayo haruguru nayo hepfo. Mwami Yesu agutoborera amariba yawe, ayo yarazibwe.
ayabungeri b'igerari bazibije. Hari igihe Imana igutoborera iriba, abungeri b'igerari bagahaguruka, abungeri b'igerari bakagwanya bakakugwanya. Imana ikurinde, Imana igute kure y'abungeri b'igerari. Abungeri b'igerari inama zabo zifata ubusa, inama zabo zije mu mwishima n'ubunyereri. Imana yo mwijuru ikugirire neza, igutoborera iriba rya Yakobo, iriba ry'utakamse. Haleluya. Uyu mukobwa yaratakamze, isaramuha. Natwe dufite data wacu tukotara, papa wacu wo mwijuru afise imbaraga zo kudutoborera iriba mu butayu. Reka ngusengere. Mwami Yesu agutoborera iriba rya Yakobo. Ukwezi kwa kabiri Mwami Yesu agutoborera iriba rya Yakobo. Turamukunda Yesu, amashimwe na yawe. Turamutumiye ngo dutoborere iriba rya Yakobo. Haleluya. Iriba ry'utakamze ribe ku buzima bwacu. Amen, amen, amen. Ndasengeye kuno kwezi kwa kabiri kuzatubera ukwezi kumugisha. Ndatuye umugisha, ndatuye ubwiza, ndatuye amagara meza, ndatuye ikiganza cyiza cy'umwami, ndatuye. Haleluya. Hari abamaze imyaka myinshi baguye umwuma bari mu butayu. Haleluya. Nasenze ngubatoborera amariba Mana, amariba yo haruguru nayo hepfo. Ubarinda bungere b'igerari, ubarinda abanyeshari, ubarinde mwama bazagwanye umugisha wabo n'izina rya Kristo Yesu. Bagwishirize imvura y'ubuntu kuno kwezi kuzobera ukwezi kw'imfura mu buzima bwawe. Urakoze cyane Mwana. Amahoro y'Imana tukwemera n'abantu bose aganze imitima yabo mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen.